Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün dekabrning 19'u Cuma akşamı kunu. Kızıl Haç temsilcileri ilk sefer Donetsk ve Lugansk vilayetlerinin vaqtınca işgal etilgen bölgelerini ziyaret edecek. Bu vaqtda Ukrayna Tashqi ishlar nazirligining matbuot xizmati haber etdi. Nazirlikning başı Vadim Pristayko qayd etdi. Bu adım Minsk esnasında bugunga qadar da olmagan ilerilevni gösteriyor. Marinka sakini boyvikler kurşundan elak oldu. Ukrayna askerleri yaralangan erkekni düşman ateşi tubundan tahliye etti. Ama hayatını kurtarıp olamadılar. Bunun beraber Tunev'den basta bir Ukrayna askeri elak oldu. Bu vaqtda Birleşken Kuvvetler Ştabı haber etti. Bugün işgalciler tinchlik rejimini 7 kere bozdu. Boyvikler Novolugansk'e, Vodene ve Berezova kasabalarında granat atqıç ve hafif silahını kullandı. Bunun ile Marinka kasabası da ateşke tutuldu. Cebe yanındaki mıntakada vesikalarını resmileştirmege kolayca olacak. Lugansk vilayetinin iki birleştirilgen territorial cemiyeti memuri hizmetler koçucu merkezlerini aldı. Maşinalarının fiyatı $100.000 ziyade. Paranı Avrupa Birliği ayrı berdi. Birisi Bilovisk kasabasına, ikincisi Krivina şehrine ketecek. Koy ve kasabalarının uzak rayonlarında yaşayan sakinlerge hizmet edecek. Bu gibi kompleksler tezden Donetsk vilayetinde de olacak. Gelecek sene ise bütün Donbas için de 10 tane koçucu merkez satın almağa söz verirler. Onlardan birisini en balaban suyunu Kanada ayıracak paraga satın alacaklar. Ve Stanıtya Lugansk kasabasındaki yokluk geçitine yollayacaklar. Буде доїжджати туди, де треба. Hizmet bergen merkezler kerek olgan yerde baracaklar. Bu birinci. İkinci, ne yerde kurmak kerek olganını bilemiz dep aytamız. Ama buna vakit kerek. Leha hazırlak ve kuruculuk için kerek vakit. Bu vakit devamında ise koçucu merkezler hizmetler verecek. Hizmet bergen stasionar merkezler adetınca rayon merkezlerinde yerleşi ve bu tek anda barıp yatıp olacaklar için. Bu koçucu merkezler rayon merkezlerinden uzak yaşayanlarga hizmet edecek. Biz için bu merkezler pek mühim. Gelecek sene bizim bölgemizge girecek koylar için yanvar ayından başla bütün bu hizmetlerini vermeye hazırmız. Gaz mukavelesi imzalanılacağına umut var ama eğer ketkende kanyan o yok olmakta. Böyle yakında olacak aytışmalar hakkında Naftogaz başı Andrey Kobolev ayttı. Onun fikrince Ukrayna'dan gaz tranziti hakkında Rusya tarafının kelişmege kıyın olacak. Moskva daima ne Kiev ne Brüksel'e razı olgan şartlar koya. Bugün Ukrayna, Rusya ve Avrupa Komissiyası temsilcileri Kenya aytışmak için toplaştı. Eski 10 yıllık tranzit mukavelenin kuvveti 2019 senesi dekabrning 31'inde sonuna keldi. Gazprom ile aytışmalar vaxtında neler olacağını aytmağa kıyın. Menimce yanvarın birinci mukavele imzalanması için da fırsat var. Pek küçük ama var ve ketkete o sıfırga düşe. Biz her şey yaxşı olacak diye bekleyimiz ama olmasa gaz ulaştırу sistemasının yeni operatörü için yaxşı bir stres test olacak. Privatbank devletleştirilüvü hakkındaki dava boyunca istinaf şikayetinin bakılıvı başka kunge kaldırıldı. Bunu maliyevi müessesenin advokatları istedi. Olar Milli Bank, Kıymetli Kağıtlar Milli Komissiyası ve Nazirler Kabinetinin beraberlikte bölge memuri mahkemesinin Privatbank'nın devletke berilme esnası kanunsuz tanımağa kararını itiraz etti. Dinlevler gelecek sene Ukrayna Yukarı Mahkemesi Privatbank'nin bağlı olgan da bir davanı bakıp çıkkan son devam edecek. Donald Trump'nın impeachmentini reberdiler. Temsilciler Palatası Amerika prezidentine karşı qabatlavlarga kol tuttu. O iki maddenin qabatlanıla. Hüküm suistimalı ve Kongres işine keder etmekten. Memleket sakinlerinin karşılığı ve ileride ne olacağı hakkında nefbette kelefhamızda. Article 1 is adopted.
Үкім суистемалы мадесіне 230 рей. Конгресс ішіне кедеретув үшін 229. Темселжелер палатасы Дональд Трампқа импичмент илян етті. Сесетчілерінің білдіргеніне көре, июль айында телефонлы қырдысы вақтында Дональд Трамп Зеленскийге сияси мұхалифы Джо Байденның оғлуна қаршы тақиқатны кене башлатмаға риджа еткен. Қаршылықлы оларақ есе арби ярдымны теклиф еткен. Егер сіз президент тек президент олғаны үшін өз мечбуриетлеріне еріне кетірмектен ред етіп, ортақларыны бір шейге мечбур етіп, сайлаларда ялан айтып ола деп айтсаңыз, сіз біздің анайтымызға қол тұтмайсыңыз ве өз антынызға садық дегелміз. Мен есе оны еріне кетірмеге тырышам ве Дональд Трампның импичментіне рей берем. Сияси озыны өлдіру маршы бойле Дональд Трамп Мичиган әйлетінде тарафдарлары өгінді чықышта бұлынып, өз импичменті аққанда рей беруф нәтижелеріні тефсир етті. Бүгінгі анаясаға зыт келген ве бір фырқалы импичмент шарайтында демократлар Америка сайларында өз нефреті аққында илан етті. Бұл қанунсыз ве сияси импичмент демократик фырқаның сияси өзіні өлдіруф маршы. Темселжелер палатасының бұл қарары ичтимаи ағларда чоқ музакире етілі башлады. Рей берілген сон бірден демократлар ве жумхуриетчілер Твиттерде өз фикерлеріні язы башлады. Президент Трамп өз үкміні суистмал етті, антыны бозды ве милетімізге хайынлік япты. Америка Бірлескен Devletlerінде ешбір кімсе қанундан үстін дегел, атта президент. Өз уйдурмаларына уйғын олмақ үшін ақықи вақаларыны бозып, көстерген сақты денелеріні, мақсус сайланылған шатларыны ве демократларыны көрдік. Демократлар бірінші күнден импичмент олмасыны естеді. Айып олсын. Мемлекет ватандашлары рей беруф эснасыны Темселжелер палатасында жанлы ве телевизордан сиреттілер. Масхаралық, айып олсын. Президент бұл әрекетке лайық дегіл. Менімше оны вазифесінден чықармақ кереклер. Трамп президент вазифесінде өзінің насыл әтіп тұтқаныны тәкбих етем. О жематшылыққа хитап еткенінде этикет қайделеріне біле riayet etmей. Енді президент тақдиры Сенатның қолларында импичмент олмасы үшін Сенатның ән азындан 67% қол тұтмақ керек. Анаясаға көре импичмент ақында даваның имтиязлы статусы бар. Шының үшін юқары палата бұтын музакирелеріні қалдырып, бұты шүбісіні елкіне бетті бақып чықмақ керек. 2020 сенесі январь айында Америка Бірлескен Devletlerінің бұтын тарихы ішінде президент импичменті әкі кере кешірілді. Эндрю Джонсон ве Билл Клинтон еді әкі давада Сенат тарафындан қабыл етілмеді. Донбасста Русия әскерлері еуқ Москваға қаршы қойылған санкцияларының сияси себеплері бар. Спортшыларыны есе итибардан тошырмеге істейлер. Халқара тәшкілатларының мәліматына зыт келген бұл тезіслеріні өз матбуат конференциясы вақтында Владимир Путин сәслендірді. Русия дәвлет башы Украина шарқында четел ордулар олмасыны кенеде рет етті. Боевиклерді олған танклар есе оның айтқанына көре оларны бегенген дәвлет ве құрылышларда екен. Путин Қырым ве Донбассның ишғал етілмесі себебінден Европа Бірлігі ве Бірлескен Devletler тарафындан қойылған адалетлі санкцияларны танымамаға девам еті. Ве халқара ярышларда Русиялелер допинг қоланғанлары аққында избатларына рет еті. Үрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хабермасады да чоқ хаберлерні сізлер UA TV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UA TV-лі олыны сызыңызге мұқайтылыны сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар иншаллах көрішкенде.